Kegenhun liang persyak ke India Bloc ke bayalam ke Kongres ke Pynkhreh ban Iakhun ni ke Shuki Speaker ke wakat pra sya ke Lok Sabha lada kamyo ya ke Shuki Deputy Speaker. Ke dorbar Parlimen kan sedang haka arpusau tarik menta ubnai jerliu buat kan kut haka lai tarik naitung haka ni ke dorbar ke banne kandai sengi ke election ya ke Shuki Speaker kan long haka arpundu tarik. Haka Lok Sabha ke bakat nyo UMP ke BJP UOM Birla ula syajiat kum Speaker kadba ke Shuki Deputy Speaker ke saat thali. Kaliang persyak ke India Bloc ke don arspa lai pulai ngut ki MP kadba kaliang persyak ke National Democratic Alliance ke don arspa khnai pulai ngut ki MP. UMP marwai ke Khasi Jantia ke Voice of the People Party kumbala pau hakilat pathai kubor don syak kanu kaliang ke NDA ni ke India Bloc.